Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dinungay, ti papanam ading ko. Ang kurek latan iti da dumaji manang. Mabalin pa'y mat. O sige, agtugaw ka kiti. Ano saklatan ti aguray? Narikat ni magsiksiksik. Agtugaw tayo ko mga minanasaya at kakadwa. Tapno makatugaw mat, tidado mapasahero. Agpapada tayo mat nga agplete. Ay nawaw! Itay pa'y asao ka asao dita. Siyak samot ti patpatamaam. Anya klase ti panagtugaw ti kayat mo aya. Nalawa di tayan mo ading. Di mo ka di makita ang naipit kamin ditoy. Ay nawaw! No makapagsao ka, kaslakukam to'y jeep ah. Ay, di kaya gapa. Ay, bumabag lang yun, tap na awan gulo. No makapagsao ko namlan asino may. Siyak ka di ti patpatamaam Ti panagkunam ka de, kat sa anak pabainan iti panagsasaom ah. Day tangamin ka, ti madikada tayo apasaheros no maminsan. Apay kumakit agbaybayad akmat. Palalo ka mat. Wan, nagbaybayad kayo. Ngam agtugaw lata na sayaat. Tapno adamot pagtugawan ti pada tayo apasaheros. Di mo ka di makita amat-mat nagpiman ti ubot ti pada tayo apasahero ita. Kat, basol ko pay. Nukasta kayo gayam, di yu bagay taglugan iti jeep. Kastagayam ah. Yan na, anay ko! Sino ka kumamang ipungot kanya ka? Ay, pasamak dito. Pero yan, pagsarod kayo. Sino tinang ibagang agpinlungot kayo iti jeep ka? Ay. Di kayo lagpain. Anya nga oras ti robot tayo aya tata Jimmy. Urayan tayo nang itinakatugaw iti Francis. Di ba, lay tawan pa'y mo't alauna. Katawagan nyo ida taagawan da. Masurunak iti bakit akaabay ko. Saan nga mila nasaya at amakyap-apa ka iti pada mapasahero? Sapay ano tinakakita nagpinlungot kayo iti dayjay nga anghela. Kasanumat nga min tata. Nagado nga ibagbagana. Kunamlan asino mga agsasao. Inton maminsan, agtugaw ka nga mina nasayat, periyang. Ay nawaw. Ado nagiti pasahero ang nakakita, kat si kakano, ti kamalay. Di ka nakuntintaw, impungot mo pa'y laeng jay tao. Kita bakit nasugat ti rupa na. Ay kagungguna na. Ang pakalaing tumat. Kunaklakit din no nagrubaten ti jeep. Saan pa'y Mari Blessy? Kat, apay arimor ka ngay maray. Masurunak nga rod Mare. Anyat na pasamak aya. Kunamlan asino nga agsasao dya bakit akaabay ko. Bakit? Asino abakal? Tika abay ko iti jeep ah. Masurunak launay. Siyak pa'y laeng mati patamaan na. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Apay akas taunay ti unget mo maray. Agtugawak ka no anasaya at Mare. Day tamo lagayam. Anya ngay ti pagsakitan tinakam mo. Maditi tono ti boses na anang ibaga Mare. Orayak lang na pabainan itay. Impungot ko kit din ah. Aywan gayam. Agsin no kata iti pagtugawan inton madamdama. Tatalaga ang mabusorak iti dayjay abakit Angela Mare. Adda akon, miya anak ko. Ay nawaw. Apay akas na tilangam anagawid, mami. Nasugat pa'y tarupam. Ay, adda nga rod na kaapak, miya anak ko. Ah?
Asino, mami? Peryang kanumot tinagan na. Binagaaklaang mat ano mabalin, katagtugaw na sayaat. Tapno makatugaw mat tipada mi a pasahero. Ngam kasta unay kit din tiungot na. Una yun ti kasta nga inaramid na kada kayo, mami. Ay, kuskusilapan nakpay nga rod. Taganumat day ta, mami. Dita kabangibang a barangay. Isumot tinakitak abim mabaan da iti kadwa na itay. Ay, nagrigat ti makiapapa iti kasya a klase iti pasahero. Managim bubukod. Di na panunutan ti padada a pasahero. Adaman kayat ko asaludsodan kan ka, Tata Jimmy. Anya day ta, Blessy. May papan iti inaramid ti gayem ko iti na minsan ang nagpasentro kami, Tata. Saan kayo nga minan ang nakasarita iti dayding aldaw? Narigat ti agsaludsod iti sangwanan da. Taamangan kit dino ituloy da ti agapa. Sigun ka nagiti kaduwayo a pasahero, ket kamalay ni kumarim a piriyang. Nalawa ka no tinagtugawan na, ket matmat nagtiubot ti kaduwayo a pasahero. Isa binagaanda, ano mabalain, ket agtugaw a nasayaat. Day tala ang gayam. Kasta unay nga ron tinanag kaw, hindi nakita't nagpinpinungot dan iti jeep kaw. Una yun ni Mari Periang. Basol na magayam. Isopay lang dadaganas na amang ipungot itipada na apasahero. Naita nga ron, naimbag ata saan da nga intimanda. Iso nalaang tamang ano ag-viral mo ti video da. Nakita ka nag-video ti kadwayo a pasahero. Mari Periang, nakita mo ka din tinag-viral a video? Anya video, Mari Blessy. Video yu iti pasahero ang nakaapam iti nagpasentruta. Anya? No kasta, kadagayam nag-video? Wan, isumo lang ang tinakunan ni Tata Jimmy kanyak. Dinala ang dinakamat no asino. Ay nawaw. Asino mat nga taday ta nang i-post iti video, may? Makitam day tamari. Di mo pa'y gayam nakita no asino. Buyaag man ta video nga ibagbagam, Mare. Aday tao, buyaam. Naimbag ko nam ta in-blurred na tirupa yo. Ay na, naglukon day tatao. Kasano numamuan nila kay ko day ta? Sapay dami account mare. No apay ngamin makiap-apa ka. Naglawag asi kati ka maliiti day ta a video mare. Agsarita taman, piriyang bakit? May papanitian niya to nila kay. Anya ti kaya tasawan da niya video. Anya video la kay? Ay nawaw, di ka naging lida mo. Amok, asikat ti aday ti da niya video. Ay, di ka din agungat la kay. Apel mo't nga impungot mo ti pada mapasayro. Di ka di mabain iti kas niya naramin mo. Saan akong ngagpalawag? Amok asyak manan ti pampanunuta makamali. Kat naglawag mo, binuyak ti buo a video, kat naglawag asikat ti kamali. Agsagana ka, ha? Ang mga nusapulan na katitao nga impungot mo. Buyaan da ito yung video, mami. Oh, iso da ito itidakda ka matam anang ipungot kan ka. Saan ka di? Uwan, iso da ita. Adamot gayam tinag-video. Sapay blurred mat. Saan makita ti rupa yung? Bay amlat tanan ako. Sana bale ta-blurred mo't. Saan mo't makita ti rupa mi? Saan mo nga idemanda, mami? Saanan? Iso pa'y kit di atak-tak kan gastos. Wan mami, ngam agruam no di mo ikan ti pagnakman na. No syakti da kayo, ikan yu iti pagnakman na. Kitain nyo man tinapasamak di tarupa yo. Ay, tulungan nakman, Mari Blesse. Anya a klase ti tulong ti kasapulam mare. Except kwarta Taam mumot nga awan mo ti kwarta. Ay, agpatulong ako, mamare.
Nasken ang makasaritak dayjay abakit Angela. Anya? Madanagan Mari. Amangan no idimanda tuki din. Adda ka din nag-message kan ka, Mare? Awan pa'y mutkit day. Nga madanagan nga ruden. Ni Tata Jimmy ti kasaritam. Iso ti pagsaludsudam no sa dino tinangibabaan da iti dayjay a pasahero na. Taga-amyanan siguro. Taim mo natamat abim mabangam iso. Aywan ngagpaiso. Ni Tata Jimmy ti kasarita. Anya ti umay mo'y bagaper yang. Saludsudak ko man, sa dino tinangibabaan nyo iti pasaheros a nakaapak idi na minsan a nagpasentro kami, tata. Angela, Uwan, tata. nagakabangi ba nga barangay dayjay? Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balayda, tata. Apay, anya ti masapul mo kenkwana. Kayat ko laang ama kasarita, tata. Agpasensya ako maitinaramidak. Kit nasaya at ano kasta. Rumbeng laeng at umawat kay ti pamakawan na. Tapno maaddan ka matitima ko na peace of mind. Isuruyo mga rug kanyak inton bigat, tata. Sapay sana siyak tiyag biyahe ita alawas. At dani Andrew, mga nusaan na akabisado ti Ayanda Angela. Urayik tulatan nga agbiyahe ka manan, tata. Sa dito ti papanam, piriyang bakay. Adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro. Nay, kita amba na na. Ay nawaw. Apay ka di. Kita, tama nga na damanin ipungot mo rita. No makapagsao ka matlakay, kasla ammom ti mapasama. Tapno sigurado, agtugaw kami na nasaya ti jeep. Panunutam ti padam a pasahero tapno awan riri. Wan lakay, amok daytan. Palagi plaeng. Tanya nga iti amok. Ang mga nadanton side B na dya video. Nakabahabain bakal. Si kamot ti lumabas, Mari Piryang, sa dino ti papanam. Adalang napatag-amapan ko gatangan ije sentro, mare. Kita ma, amangan no addaman ti maipungot mo dita. Saanan ang mapasamak dayta, mare blese? Ayun gayam, nakasaritam ka din dayjay nga Angela. Saan pa'y nga rod, mare? Urayag nga agbiyahe man ni Tata Jimmy. Taisuro na kanyak ti balay da Angela. Katawagam amare, una amon, agsuri kan sakbay pa'y nga agdemanda. Manungal daw matan tinapalabas, sipod na pasamak dayjay, mare. Anya nga iti amu tayo, ang mga nubigla amapan ni Kapitan iti ayan nyo. Alahuanan, mare. Sa pulag, ta dumawatak iti pamakawan kenkwana. Agpatuloy akon. Ituloy tanto ti agistorya inton maminsan. Aguri ka. Nimat Angela ti sumuan. Sapay, kasla na dagsan ti awit na. Anya nga tanutulungak. Tapno makabawi akken kwa na. Nadagsan sa matawit mo, manang. Ha? Tulungan kan. Isaanan, kabaulak mo't. Amok nga aging gaitak na sakit tinakam mo kanyak. Gapo iti inaramid ko kan ka. Sapay la kumaata mapakawanak, manang. Amom ka di, apilpilitan nakti anak ko nga agdemanda. Nakita na nga minti naramid mo iti rupa. Maawatak ti anak yo. Ang masapay la kumata mapakawanak pa. Aramidek no niya ti paramid yo kanyak. Basta sandaklakit di nga idemanda. Napakawan ka. Ngam kita, ama. Di mo ulitan ti kasya ngayon aramid mo. Kat no mabalin, agtugaw ka na sayaat. No amom ajip ti pagluganam. Iti kasta, kat makatugaw mo ti padam a pasahero. Uwan manang. Agyaman naklaunay mutuyan ti may nga iko bag nga awit mo. Tulungan ka na mangilugan. Simangpat ka matgaya man, mami. Amo ko, no tagaano jay tao ang nakaapam.
Taga kabangibang a barangay kanumat. Sana na masapol nga agdemanda ta, Mia anak ko. Anya? Naranaak ni Peryang iji paradaan itay. Kat? Kinasarita nak, di mawat iti pamakawan ko. Isu nga okay kamin. Tinulungan nakmatla ang anang bagkat kadagiti groceries agin atang ko. Sigurado kayo kadi asan kayo nga agdemanda, mami? Wen, saan na masapol anak ko. Panag ko na kat nakaamiris mo't tanjay tao. Ay nawaw, nagmayati sa mo nagawid Peryang ba kay? Wen tanakasarita kung tinaypungot ko idi na minsan. Naimbag ko nam ata naranak iti paradaan. Ay kat nasayat ba't nga ano kasta? Nagmayat man tirik naklakay. Hintun maminsan, di mo nga minsakitan no kurihiran ti sabali a tao ti kamalim. Kan panunutom mo't piman, nagitipadam a pasahero. No kasta nga aglugan ka iti jeep, bakit? Wen lakay, amok daytan. Tay ko na nga road, share a seat, win a friend. No di mo amureta, ay awan talaga nga apanda ka nagitipadam a pasahero, bakit? Ay nawaw, Ingles ka magayam itan lakay. Ay, nabasak lang mo't iti jeep, nagluganak iti kalman, bakit? Ay, nawaw! Di tay agbalin ama naging bubukod. Panunutan tayo mat, tipada tayo a pasahero. Nang runa no tinagluganan tayo kat pampubliko. Iti kasta kat maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.